iyo umuntu akinjira bamusaba gukuramo imyenda yo hejuru, telefone ugashyira iruhande, ubwo hari icyo babikeka, bakamusaba amafaranga bumvikanye mbere. Urumva abakomisiyoneri bamuhuje bamuhaye na telefone, bakamusaba bakavuga ati rero bwa mbere uzaze bitwaje amafaranga 35,000 n'igiceri cy'ijana, sibyo, n'igiceri cy'ijana. Ngo ayo mafaranga niyo iyo maze kwinjira bayajyana ngo kuyaha abakurambere, babanze ngo ryaturo bakaryanga, bamara kuryanga bavuga ngo ni makeya, ubwo akagaruka akavuga ati abakurambere bayanze. Wa muntu akaba ati nta yandi mfite, igihe kivuga ngo nta yandi mfite tabakurambere bayanze, ubwo ngubwo bakarekura ka kanyamasyo kakaza na yanzoka ikaza. Umuntu yabona akanyamasyo n'inzoka akikanga, ati ntureba abakurambere batangiye kukwereka kuri kubeshya. Mwiriwe neza. Ngira ngo ejo ubwo twari turi hano mu gikorwa gisa nk'iki ngiki, aho twerekanaga abantu bakurikiranyweho ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bizwi nka escroquerie. Biriya twaberekaga bwari uburyo bumwe navuga bukoreshwa n'aba bantu bihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ngira ngo ejo mwabonaga ko mu buryo bumwe bakoreshaga ari buriya bwo gutera ikibazo imodoka bakagikemura barangiza bakishyurwa. Uburyo bw'uyu munsi rero ubwo buratandukanye, bushingiye ku byo bita ubupfumu cyangwa ubuvuzi gakondo, ndetse turaza no kubabwira kubifashisha ubuhanuzi bw'ibinyoma nabo bakihesha ikintu cy'undi. Iyo uvuga kwihesha ikintu cy'undi tuba tuvuga kwihesha amafaranga. Ibi ni ibikorwa rero usanga biri kugenda bikura, ni ibikorwa akenshi biba mu bihugu aho inzego z'umutekano ziba zizewe, inzego zirwanya ibyaha ziba ziri maso. Ubwo bakava mu byo bita violent crime cyangwa bya byaha bikoresheje kiboko, bakajya muri ibi byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, amayeri, bizwi mu ndimi zo hanze nka escroquerie. Rero ni ibihugu biri gutera imbere bifite inzego z'umutekano zirwanya ibyaha ku buryo buri hejuru. Abantu nibo usanga kenshi bava muri violent crime bajya mu byo bita white collar crimes. White collar crimes ni ibyaha mbega bizwi hanze nk'abaescroc, aho umuntu akubeshya ikintu akakwizeza ikintu runaka cyangwa se akagukangisha ikintu runaka kugira ngo umuhe amafaranga. Mu rwego rero rwo kugira ngo dukumire ndetse tugire ubutumwa dutanga abantu bamwe bareke kuba bajya bakwishora muri ibi byaha, ndetse n'abatekerezaga kuba babijyamo babireke, no kuburira abantu ko ubu ari ubutekamutwe butuma amafaranga yabo bayarya bakayatwara ku busa, ndetse bikagira ingaruka. Aba bantu mwababonye, murabona n'ibikorwa bimwe bafite ngo ibintu bifashishaga, urabonamo impu z'inyamaswa, urabonamo ibintu bitandukanye. Biriya ni ibyaha byo kwica inyamaswa, ni ibyaha bibangamiye ibidukikije. Aba bantu rero bakoresha uburyo bwinshi. Hari abo babeshya ko ibyibwe bari bubigaruze, umuntu akajyayo, baba bafite abakomisiyoneri babahuza na bariya bantu, ngo wibwe, ngo bariya bantu ukabaha amafaranga bakabigaruza. Urwaye indwara zitandukanye bavuga
ngo bakamuha umuti bakamuvura. Aba biyita ngo ni abavuzi ba gakondo cyangwa se abapfumu bavura ngo indwara zitandukanye, zimwe ngo zananiranye. Aba rero ko ari batatu, hari uwitwa Kayitare Joseph, buriya afite imyaka 44, niwe uvuga ko ari umuganga gakondo no mupfumu wavuraga abantu. Hari Mutajiri Kikara Innocent ufite ubwene gihugu bwa Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari we wazanye inzoka. Nari nibagiye kubabwira, hari mu bintu bafatanywe hari inzoka nzima n'akanyamasyo kazima. Ibyo ngibyo ntabwo twari kubizana hano, twabijyanye muri RDB kugira ngo bizasubizwe muri parike. Turaza kubabwira nabyo uburyo babikoreshaga. Ni inzoka ya cobra nini, turaza kubereka amashusho yayo n'akanyamasyo kazima. Iyo nzoka bayikuye kwijwi ngo muri Kongo, niko batubwira, n'akanyamasyo. Izi mpu nazo bavuga ko hari umuntu uzibaha. Aba rero bose uko ari batatu, hari Kayitare Joseph, Mutajiri Kikara Innocent na Mazimpaka Bernard, bose bafatanya mu gikorwa kimwe cyo kugira ngo bagire uwo babeshya, bishingikirije ibikorwa by'ubupfumu n'uburaguzi, hanyuma bakamutwara amafaranga. Turaza kubaha ingero z'ibyo z'amafaranga bagiye batwara. Bakaba bakurikiranyweho ibyaha bitandatu. Icyambere, gutunga, guhererekanya, kugurisha, kugura cyangwa gukoresha inyamaswa yo mu gasozi, gushimuta, gukomeretsa, gutwara, kubuza amahwemo cyangwa korora inyamaswa zo mu gasozi, gukura inyamaswa mu ndiri kamere yayo, kuyigirira nabi cyangwa kuyizerereza. Bari abantu birirwaga bazerereza utwo tunyamasyo. Akanyamasyo niyo nzoka. Buriya bagiraga ibikorwa bakora, baba babona bagiye gutahurwa bakava hamwe bakajya ahandi, nabyo turabibasobanura. Icyaha cya kane rero bakurikiranyweho ni ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo. Gutunga ikintu gikomoka ku binyabuzima ndangasano by'ibinyabuzima byashyizwe ku rutonde. Hakaza n'icyaha cya gatandatu cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ibi byaha ko ari bitandatu bihanwa n'ibihano bitandukanye. Icyaha gihanishwa igihano gito gihanishwa kuva ku myaka 2 kugera n'ihazabu iri hagati ya miliyoni 3 kugera kuri 5. Icyaha gihanishwa igihano kiremereye gihanishwa igihano kigera ku myaka 10 ndetse akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10. Ubu rero bakaba bafugiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamirambo n'iya Nyarugenge. Iperereza rikaba rikomeje. Dosiye bikaza nk'uko namaze kubivuga. Bo iyo bimuka bavuga ko ngo bimwe laboratoire, iriya ni laboratoire baba. Aba bantu rero bagira abakomisiyoneri bashaka abantu bahuye n'ibyo bibazo, abafite ibibazo bitandukanye, ngo bibwe, abarwaye indwara, abashaka abagabo, ibintu byose utabona gusobanura. Abashaka ubukire, barashaka intsinzi y'inyatsi, n'ibintu byinshi, ngo kujya acuruza kunguka. Cyane rero bafatiwe mu bikorwa byo kugaruza ngo ibyibwe. Hari icyumba bari barese iba biyita ngo ni laboratoire. Ni laboratoire yabo rero ugiyeyo abagana bamwinjiza muri ya laboratoire. Ni laboratoire ibitatsemo ibi bintu mubonye, izi mpu zitandukanye z'inyamaswa zitandukanye na biriya mubona ngo ni imiti ya Kinyarwanda. Harimo ibimene by'ibibindi, urujyo. Muri icyo cyumba rero baba bashyizemo n'akariya kantu k'akarugu. Uko
uko baba barayubatse. Inyuma ya kiriya kirugo haba hari rido yicayemo ngo abitwa ngo bakurambere, ariko haba hicayemo Mutajiri na Mazimpaka Bernard. Uri kuri front line nk'umuganga nuriya Kayitare, ubu niwe uvugana n'umukiriya waje abagana. Inyuma ya rido haba hari Mutajiri na Mazimpaka Bernard ngo nabakurambere. Buriya nuko Mutajiri mutamuvugishije ikinyarwanda cye ntabwo ari bavuga, rero mu majwi nyine yenda kanganye ikinyarwanda gipfuye, urabyumva. Umuntu bakamutigisa amafaranga bakayamukuramo. Iyo umuntu akinjira bamusaba gukuramo imyenda yo hejuru, telefone ugashyira iruhande, ubwo hari icyo babikeka. Bakamusaba amafaranga bumvikanye mbere, urumva abakomisiyoneri bamuhuje bamuhaye na telefone, bakamusaba bakavuga ati rero bwa mbere uzaze bitwaje amafaranga 35,000 n'igiceri cy'ijana, sibyo, n'igiceri cy'ijana. Ngo ayo mafaranga niyo iyo maze kwinjira bayajyana ngo kuyaha abakurambere. Abakurambere mwabumvise bariho Mutajiri na mugenzi we. Barangiza ariko mbere yuko bajyayo barabanza bakamubaza uwo wabaganye, bamubaza ibibazo byinshi bijyanye no kumenya niba afite umutungo, ukora iki, utunze iki, umugore wawe akora iki, atunze iki, abana bawe bigana hehe. Yamara kubona ko upimyeho icyo umugore akora, umugabo icyo akora, abana aho biga, ahita avuga ati uyu muntu afite muwaye, afite amafaranga. Ubwo ngubwo akaba yinaze muri cya cyumba ngo nako mu bakurambere inyuma ya rido ba Mutajiri bariya bise abakurambere, bakaba banze ngo ryatura bakaryanga. Bamara kuryanga bavuga ngo ni makeya, ubwo akagaruka bamuga ati abakurambere bayanze. Wa muntu akaba ati nta yandi mfite. Igihe kivuga ngo nta yandi mfite tabakurambere bayanze, ubwo ngubwo bakarekura ka kanyamasyo kakaza na yanzoka ikaza. Umuntu yabona akanyamasyo n'inzoka akikanga, ati ntureba abakurambere batangiye kukwereka kuri kubeshya. Wa muntu rero akabarekuye andi mafaranga, noneho akababahaye andi, bakayafata bakayazinga mu dupapuro, bagasubira nyine mu bakurambere kwa Mutajiri, bakongera bakayazinga mu gapapuro gasa nako wayabahayemo. Bakakubwira ati hindukira ureba aho waje uturuka, ukamutera umugongo. Ubwo ngubwo ariko harya muri cya cyumba cya Mutajiri cy'abakurambere baba bacana amabuji bakubita ibintu. Mwabonye n'inzogera hariya. Bavuga ko kibenda mwebwe mwagezeyo. Ntabwo nagezeyo. Ndababwira ubuhamya bw'abavuyeyo. Kandi sina ngombwa ko ibintu byose umuntu abisubiza nabisubiramo. Hari igihe ushobora kuba uri kwamamaza ibikorwa nk'ibi ngibi bitari byo. Hanyuma ubwo uwo muntu muze kumfasha, muze kubaza ibibazo nyuma kugira ngo mbanze mbahe details. Hanyuma ubwo uwo Mutajiri uri mu cyumba cy'abakurambere babatera amabujiji batsa bavuza inzogera, kakanyamasyo kaje, yanzoka yaje, umuntu yagize ubwoba yongereye amafaranga. Amara kongera amafaranga, ubwo ngubwo nibwo bamuhindukije, amafaranga mazima yabahaye bayafunze mu gapapuro kamwe, bakazana kandi gapapuro gasa na kakandi, bakamubwira ati hindukira urebe aho waje uturuka. Ubwo bakaba bacanye umuriro kuri biriya bijyo, bakavuga ngo aya mafaranga bagiye kuyatwika. Bagatwika bya bipapuro bindi bazinze, bakamubwira amagambo basubiramo, bicara bahaguruka, bagira bate, bamumenaho amazi. Yarangiza kagapapuro kashya bakamubwira ati funga amaso, bakamufunga igitambaro, bakongera kamufungura, bakamwereka ya mafaranga ati dore uko twayatwitse uyareba uko agarutse niko abakurambere bavuze ngo nayawe aragarushwe.
ubwo umuntu akavaho yizeye ko agarujwe, ubwo agatanga andi bita y'intsinzi, imifuragiro, baba bafite amazina menshi utamenya. Yangiza akavuga ati genda utegereze igihe iminsi ngahe, amasaha, cyangwa yajya kugera mu rugo amafaranga yawe yaje. Kibaza rero ukuntu ari buze, umuntu akagenda agategereza agaheba. Nyuma rero, nyuma yo gutegereza, nyuma yo guheba, nibwo bagana RIB gutanga ikirego. Wenda twavuga nk'urugero rumwe, urugero rumwe rw'umuntu uherutse gutanga ikirego. Hari umuntu baherutse gutwara $8,000,000, yashakaga kugaruza ngo yarenga $50,000,000. Urumva baguca bitewe ngo nayo n'ingano yari bugaruzwe, ariko busaba gusa. Ibi rero ni ibyaha ubona biri kugenda bigwira. Wenda nko mu myaka 3 ishize, twakwifasha nk'amadosiye ahari, nko mu myaka 3 ishize, guhera 2021 kugera 2023, hari twakiriye amakesi. Iyo tuvuga kesi, hari igihe wakira kesi irimo nk'ibyaha nka 3 cyangwa abantu batandukanye. 117 mu myaka 3 gusa. Harimo abakekwa bangana na 213. Amafaranga yagiyemo bavuga ko bibwe ni agera kuri $1,200,400. Abo ngabo kandi ndababwira unabaje gutanga ikirego. Hari benshi bataza gutanga ibirego kuko iyo bamaze kugarura, bamaze gusubiza agatima impembero, basanga ari ibikorwa bigayitse, bagatinya kuza kurega bitewe n'uwo ari we, bitewe na statiye, bitewe nuko n'abantu bari bumufate. Kumva ngo umuntu wize, kandi bijyamo abantu bize, abatarize, abakire, abakene, abantu b'ingeri zose. Ntabwo ari ibikorwa by'abantu runaka, abatoya, abakuru, abashatse, abatarashatse, abantu bose babijyamo. Ugasanga ari ibikorwa dusaba ko abantu bagomba guhugukirwa, bakamenya ko ibikorwa abantu baramutse basobanukiwe ko ari ibintu byo gushaka kubatwara imitungo yabo, hari uburyo babyirindamo. Ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu atanga $8,000,000 ngo agaruze $50,000,000 akabura ibyuma n'intama. Abantu rero bakanguke. Uyu mugabo Kayitare Joseph mwabonye, ari buriya si ubwa mbere akurikiranwaho ibi byaha, ni inshuro ya kenshi, aho yagiye ahanishwa ibihano bitandukanye n'urukiko. Nko 2020 mu kwezi kwa 12 yari yahanishijwe igihano cy'umwaka umwe n'amezi 6. Mu kwezi kwa 4 aza gutoroka, nabyo ni kwesha icyaha cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Icyaha kiza kumuhama, ni ibyaha bitandukanye yagiye akurikiranwa bigera nko kuri 5. Iyi ni isubiracyaha. Nk'uko rero nabibabwiye, ubwo ni uburyo bumwe bw'abantu bifashisha ubupfumu cyangwa ubuvuzi gakondo. Ikindi nababwiye ni uko aba bantu abatugana, hariho abatugana kubera ko amafaranga yabo babariye, bakekaga ko ibyo bagombaga kugaruza bitagarutse, bamaze kwibona. Hari n'abandi baza kurega kuko bari b'amafaranga, kuko ngo bari barijejwe kuvurwa indwara runaka, umuntu akaza yaranegekaye hafi gupfa. Urumva rero kubwira abantu ko iyo urwaye ujya kwa muganga, bariya bizita ba muganga babaha biriya bintu birimo ngo utuntu tw'udufu utamenye ibyo ari byo, ngira ngo banabikuvangiye byonyine byanakwicira, byitwa umuti, byakwicira. Kuko nta kintu mwabibonye hariya, muze kubyitondera murebe, ni amafu utazi ngo ni ifu y'iki, nta formule, nta composition irimo. Ni abantu biyita abavuzi batagira ibyangombwa bitangwa n'urwego rubishinzwe. Ngira ngo ubutumwa muraza kumfasha kubugeza kubo